abandon the work. Badai pet yakat taxation lani katanat lum khajna u abu tehar mondal menta kasngi ula pentep hapo ka yeng dorbar thawan ba katanat GST jang Jylla kala Tohkit tikna yiki company Thok ki batrekam hapo gani Jylla ki bala pha yiki Khajna input tax credit sheki bri ki bashabar Jylla ula ong bala sam lang yagi jinglap jingshem na kini gijing Tohkit sheki weipat Jylla ban pentikna yagi jingetrei lang persha yaki kambian ula batay ya kani hakapor ba ula jubab ya kejingkali balawanra ada UMLA kaseng VPP na nongkrem uba Arden M Basayomant kani kamat kadai halor ki khubor ki bala keno bala don kejing penca club ya ke Khajna GST ke basan spa Klur Tyngka nagi karkhana Sandewyong hapo Jylla Meghalaya fall under the jurisdiction of the central GST authorities, especially the Director General of GST Intelligence, which has the power to inspect business premises across different states. Myntr rang ba Jylla